मणिदार चारों का ब्रेक पद माशमार वशत करने चुके मा गपुत्रान करने गए चूँकि पाकिस्तान और चीन दोस्ताना ताल्लुकात के अस्ता बाज़ कहनो कदीमा तो चाइना बाज़ें वाला पाकिस्तान के अस्ते कुमक होता तो सी पे एक मनसूबा के अस्ते शी मस्तरी मिसाल है 62 अरब डॉलर्स के अस्ते मनसूबे सरा कार भी हो गए भले बलूचिस्तान आवार मुल्क के बाज़ें दमगा मगेंदे के चीनी बाशिंदा या चीनी इंजीनियर्स के अस्ता निशाना जुड़ कनक बां तो वदी के चीनी इंजीनियर्स निशाना जुड़ कनक बां तो ये मनसूबा नहीं सरा छे बड़े असरात का पाए चिंचो मुतासर बां तो ये वदा का पुत्रान बरजाम एक अमरादारी कन नेशनल पार्टी है मरकजी रहनुमा आजिफ दासिन दश्ती साहब आइए गेशिंग का पुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम वाइस साहब वालेकुम यार ऐसा तिबाज में नतवारे सर तो वाद का शता में प्रोग्राम आवार है तो ऐसा मैं गप कर गए चूँकि चाइना और पाकिस्तान के अस्तानी बाज गहरा और दोस्ताना ताल्लुकात तो सी पे एक मनसूबा सरा बिल्टन रोड मनसूबा सरा कार भी हो गए बुनियादी तौरा मगंदगाई के चाइनी बाशिंदा या चीनी इंजीनियर्स के अस्तान चूँकि शांगला खुद को शमला पंच चीनी इंजीनियर जनक बुतगा चर्शिया पेसर चीनी इंजीनियर सरा हमला बुता तो चाइना के हस्ते मजने पैमाने या सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट कनगाएँ बाज़ी मनसूबा सरा कार कनगाएँ तो बुनियादी तौर पर चे सरपत बे हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान चे जिम्मेदारी के आहाना चे बेदा या सिक्योरिटी हवाला अमा कदशात के हस्ता आहा रियासत पाकिस्तान जिम्मेदारी चे बुत कना के यहाँ पूरा बेका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माती मिन्नतवार हैं यक्के वो मबाज मजम्मत करना शांगला वाला वाक़या और चाइनीज़ इंजीनियरानी ये बलाएं वाक़या है दुमी से तो बलाएं हमें गप्पे जब चाइना एक बलाएं किरदार एक सीपे का वन बेल्ट रोड है कि आई तो का एक डेवलपमेंट में रीजन आए गए तो इसी तो का बाज खदशात पेशा भी चाइनीज़ भी पाकिस्तान गवर्नमेंट आगों को तगा असल लाते मामला था दनीगा तक बिल्कुल आना फाइनल ठिकानक नबे गए ना मुझे यक वाक़या है भी वाक़या बाद ही शोरशा बाद कना के मैं एक्शन जीरे गए फोर्सा बढ़ाए ना आने बलाएं सीपे के फोर्स से जोड़ कुता भले आई किरदार जीरो है तो मकसद इसी के इधर काली फोर्सेस और बढ़ती कनक और सियासी मामला था सियासी नजूरत आइए वजूहत इसन के ये नुकसानात मर्ची चाइनीज़ हम ब्रादर मुल्क के आए नुकसान बह गए हैं इंसानी नुकसान आबाज दर्दी गप्पे बाद एशिया दुए तरफा बिनिंदा आए तो का मस्तरे किरदार इंटेलिजेंस वार के काली फोर्सेस आनी पेशदार है को अमली आए किरदार एच में भी गुड़ा एच चीज़ देमा शुत ना करना बिल्कुल ऐसा बात है हमें गप्पे चुके फोर्सेस जोड़कर बुतगा में जिस तक के कोस्टल हाईवे सराम नो के पोस्ट जो फोर्सेस जोड़कर बुत्ता में सीफे एक पोर्ट और दोमिनी में का ग्वादरा बाढ़ जनक के गब्बू गाएं तो ये चीज़ें चे मगंदी के चोने पेशरफ्ती नबू गाएं बल्कि अमला गेश बुगा तो बुनियादी तौर स्ट्रेटजी ची बुग लूटी शुमा सरपत बे कि चीज़ें हुकूमती पॉलिसी या हुकूमती नाकामियानी वजह ये चीज़ पेश का चुके लैंड आर्डर सारा बजट गेश कनक भी फोर्स गेश कनक भी भले मगंदे के मस्बत पेशरफ्त बुगा नहीं तो बुअक चे लूटी आज साहब बेचा ये बाढ़ पेसरा भी हमेशा एक एक्शन जो बाढ़ सरा नेशनल पार्टी डॉक्टर साहब वत शो क्वादरा नेस्ट एक बलाएं एहतजाजी चिया बाढ़ दारक भी ये बाढ़ कसनेली बाढ़ ती डेवलपमेंट न किली बिचा मत सीधा गुशा दुनिया तो का पोर्ट सिटी मना बहुशा या मिसाले विधिया क्या बाढ़ तो के आउदा कमर्शियल एक्टिविटीज बह गए या अगर चावनी एक वादरा जोड़ कनक लोटा गोड़ा बाड़ा बिकनंते गोड़ा इधे पब्लिक का मखलूका गोड़ा बेकशा ये वो एंटी पब्लिक का कार बह गए कस्से भी करने गए हुकूमत साइड करने गए या ऐसा गलत आया तो ग्वादर सिटी या बाढ़ करने सजे राया तो चूल संभाले ये सियासी मामला था जब तक सियासी मखलूका शुमा ये मखलूक देमा आएगा नैला सियासी नुमाइंदा देमा आएगा नैला तो ये मामला शर ना पा ये अमित चो कोशिश पे करना इसे फायदा न भी तो ऐसे पे चीज़ें सियान चुके तो कुछ सियासी मामला था तो ये सियासी मामला था उसमें सरपत दे के चाइनीज़ हुकूमत दिमाई सियासी मामला बड़ा एड्रेस करने गया या चाइनीज़ हुक्का में दिमाई मामला चो एड्रेस करने गए ताकि चाइना बिजा के सियासी मामला नहीं वजह ची सूरत हाल खराब हो गए
بچا چائنیز بھی زانا چائنیز بھی نہ کیا ہے معلوم نہیں کہ بلوچستان بنیادی ایشوز چیاں بھی ایک بلائیں ملک کی دنیا تو کا رول کرنے گائیں گو ایک طاقتور ملک کی بھی گند گائیں بل لیکن میں مخلوق دنی کا چیر دے گئے میں مخلوق دنی کا زبردستی کار کرنے لوٹی زبردستی اما حکومتاں جوڑ کا کہ ماں فورسز ذریعہ مخلوق آ رہا ماں دبائیں نہ وہ مسئلہ ماں خاموش کرنا یہ بالکل غلط فہمیاں دنیا تو کا ایورڈ نہ بھی یک ڈیولپمنٹ بھی آئی تو کا علاقے مخلوق آ رہا جب تک تو اعتماد نظور ہے تو آئی حالات انچو ماں آپ تمام سیاسی مردمہ بننداری نا وہ اما مخلوق جو دنیگا تک درپدارے لافتہ ہے مردمہ منظر عامہ بیارا یک سیاسی ڈائلاگ کی شروع بھی کرنا تو ایسا دو ملی مقام کہتے کہ یہ منصوبہ کے ہستے ہیں پاک چین اقتصادی راداری 62 ارب ڈالرز کے ہستے ہیں 62 ارب ڈالر ہے گئے تو اسی تو کا سڑک زراعت بجلی یا آپ منصوبہ آوارا بلے میں کہتے کہ سی پے کے میوار یا بنجل گوادنی تو بنیادی طورا اشمچے سرپت بے کہ اما چیزی بنیادی قدشات جو کہ سیاسی جماعت ہے نیشنل پارٹی ہے دیگر جماعت ہے وقتاً فوقتاً دیما کہاں تو چھ وجہ ہی کہ چاری منصوبہ میں کہتے کہ خاص طور پر عوام آنی خدشات تحفظات دور بوگا نہ یا ای حوالہ چھ کنک لوٹی خاص طور پر حکومت پاکستان یا اما اعلیٰ حکامہ بچا اصل بنیادی یہ ہے کہ اما سی پیک ایگریمنٹ ہے یار پبلک کرنے اوپن کرنے کی کہ آئی تو کا شانی بنیادی جو ایگریمنٹ ہے کلاس آئی تو کا گوادر بھی بلوچستان یار چھ حصہ ملی تو ماں دیست کے اسٹو کا مستنے حصہ ودا خالی پنجاب تا بجلی چھوڑ کرنے کا خرچ کو تھے دومی لاتے روڈز تھا پنجاب تا جوڑ بھی تھا ہمیں میٹرو بھی ہمیں اورنج ٹرین بھی چیزیں فنڈز سندھا کراچی تھا ایک بھی وہ بلوچستان دنیگا تک بچا یہ روڈاں تو بچا سنگل روڈاں یہ صرف لنک روڈاں جوڑ کرنے بھی تھا یہ سی پیک روڈ اسے گوشک نہ با دومی تو کا ایک ایئرپورٹ گوادر جوڑ بھی تھا یا کا ایکسپریس وے جوڑ بھی تھا یا کہ اسکول ہے بھائی پکیر کالنی دشتیانی بازار ہے جوڑ بھی تھا اسکول زمین تک وہاں پچ کے پاس آتا وہ آئیے چلائنے کا صوبائی گورنمنٹ حوالے کو تھا صوبہ کے فنڈ نہیں دیں ٹیچر نہیں تو مقصد اسی ایک ہاسپٹل ہی جوڑ کو تھا چائنیز آپ ہی ہاسپٹل بند دے تو یک بلائیں پروجیکٹ بھی آئی تو کا یہ علاقائی مخلوق ہے صحیح بھی تو ایئرپورٹ نہیں بلائیں نہیں جوڑ کو تھا یہ ایئرپورٹ منگوشا فی الحال میں گوادرے ضرورت نہیں تو اول گوادرے مخلوق بنیادی جو مسئلہ مسئلہ ہمیں سی پے کے تھرو حل کو تھے نا تو کمرشل بزنس آ رہا ادا اسٹارٹ کو تھے تو اما جنجال ماں آر واڑا آر فورما میں گپان دیما کارے لیکن نشانی گوشے تک مورے نوا کہ بابا اصل حقائق چیا علاقے مخلوق کے مسائل چیا مخلوق کا ورگا آپ نے مخلوق انی آئے با سیلابا چھتوں بیتا تو بگو گوادر ارکسا دیتا مخلوق بزدگ بتگا وانگا بزدگا تو مقصد آؤدے میونسپل کمیٹی آئیارا صفائی فنڈ نہیں تو گڑی سی پے کا تو میور گوادر کچھ آئی فائدہ چاہیے بلوچستان تو ایسا بنچوں کی چیزیں پروجیکٹ جو پکیر کالونی ہے پاک چائنا اسکول ہیں اور ہاسپٹل ہے تو گبجا ایئرپورٹ ہے تو چائنا کے ایسے چیزیں انویسٹمنٹ کو تا شما چیز سفر میں کوتا ہی کجام نہیں مگا بوگا فیڈرل حکومت چیز ذمہ دار ہیں یا صوبائی حکومت کے ایسے چیزیں کوتا ہی بوگا کہ یہ منصوبہ شہریں وڑیا دیما رہا ہوگا نا یہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ کوتا ہی ہے بچا فیڈرل گورنمنٹ جب تک یہ پرابلم بچا مسترین ڈاکٹر صاحب 18 امینڈمنٹ تو کا گشتگا کہ پورٹ اینڈ شپنگ تقریباً اسی مستر ہر وقت بلوچستانی بھی یہ شہر ہے بلوچستانی کو تگے بھلے اسی یک کمانے صوبہ گورنمنٹ تک بھی گو یہ معاملات تک صوبہ گورنمنٹ بھی معلوم بھی ایم پی اے بھی معلوم بیما کہ دا ڈیولپمنٹ ہے چیزیں کیا ہے آئیے میں ایسا چیئے علاقہ ایم پی اے تک آؤدہ بعد ہمیں فورم سی پی کے ممبر بھی آؤدہ قومی اسمبلی ہے آرکس ممبر بھی بعد ممبر بھی بھلے یہ بڑی چیز نہیں تھا بچا ادا
مستری کوتاہی فیڈرل گورنمنٹ ہے گی تو ایسا اگر ای وڑی چونکہ شانگلہ والا واقعہ تو مذمت کو تو ای وڑی اگر واقعہ مگندی کے سیکورٹی تو چونکہ تو وتی ہم خدشات ہیں اظہار کو کہ سیکورٹی بڑھائنے کا یا فورس سے بڑھائنے کا معاملہ کیسے کی شگیوار نہ بن تو آؤ کے ودا اگر انچے پلاننگ اسٹریٹجی حکومت نیمگا جوڑ کنک نبی ہمیں وڑے عملہ ماں تو شمچی سرپت بے کہ پروجیکٹ یا عرباں ڈالر سرمایہ کاری بوگا چائنا نیمگا چنچو متاثر بود کنا سر ای سکباز متاثر با منتا ایک مثال ہی دیا تو انی ایئرپورٹ جوڑ کتا ایئرپورٹ آرہا تو اسٹارٹ کرنے کے واسطہ ایئر لائن لوٹی نا تو اکشد انی ایئر لائن بھی تیدا شرے یک ایئرپورٹ دا رفت آمد بھی یا ٹرانزٹ ایئرپورٹ بھی بلے آیا ڈرنی فلائٹ آنا انشورس کہے دا آیا نا گارنٹی کہے دا کہ تمہارا نقصان نہ بھی شمائی رنوے استعمال کرنے یہ سر جب تک یہ سیاسی معاملات حل نہ کرنا اسے دیما نہ بڑھا یہ معاملات فورس سے بڑھائنے کا نہ پا یہ دباؤ کرنا مخلوق کی چست کرنا اغوا کرنا یہ اسے یہ مسئلہ حل نہ پا یہ دے مخلوق کے بنیادی جو مسئلہ بنیادی جو سیاسی لیگ نا آنا نندنیات کرنا کو یہ مسئلہ گب جنک یہ ضروری ہے ٹھیک ہے بعض محنت وارے آج فضا حسین دشتی صاحب مرکزی رہنما نیشنل پارٹی تو وقت کشت پروگرام آوار بودتے منادہ چاروں کا آئیسا بچوں کا پتران کنگا آئیے ایک نقطہ ہیں چونکہ چسکو تک بعض اہم ہے ایک کچھ گمیشی کہ ماضی مدد تک گوادرہ باڑ جنا گیا گوادرہ جو ہستی آئی سراؤنڈنگا بند کرنا کو دو ہی نمگا فورس کیسے مختلف فورسز تشکیل دیا بودتگان چونکہ سی پے کے نامہ فورسز ہے یہ پدا مدد کے کوسٹل آئی ہوئے ایک اسپیشل پولیس فورس ہی جوڑ کنک بتبلش باوجود کے ہستے ہیں مگندے کے اما واقعہ کے ہستانی تو کا کمی آگا نہیں یا میں وڑا کیبر پختونخوا یا دیگے بازیں دمگا سی پہ منصوبہ تحتا بازیں اسکیم کے پروجیکٹس کے ہستان اس طرح کار بھی ہوگائیں اودا چینی انجینئر یا باشندہ کے ہستان محفوظ نہ تو سیکورٹی حوالہ مگندے کے بازیں خدشات اور تحفظات یا کوتاہی کمزوری ہستا چونکہ چائنا یک مزنی سرمایہ کاری کا نگاہیں 62 ارب ڈالرز کے ہستے ہیں پاکستان جنک بوتا و مختلف منصوبہ سرا کار بوگائیں آنی تو کا نہ صرف روڈ ہم بلکہ انرجی یا ایگریکلچر و دومینیم کا پاور اور واٹر شعبہ کے ہستے ہیں اس طرح کار کنک بوگائیں بلے اما چینی انجینئرز کے ہستاں چائنا مختلف ادارہ چی تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ عائدہ تعینات با مختلف منصوبہ سرا کار کنا بلے دہشت گردی واقعہ زدہ کہاں بیران بان تو ظاہر چائنا مزنی پیمانہ یا سرمایہ کاری کے نگائیں یا وتی مردم آئدہ آرا کو کار بند گائیں وہ دیکھے آئیے مردم کہتے ہیں بڑا گہر محفوظ بان یا جنہ کو کوشک بان تو منصوبہ کہستا یا سی پیک منصوبہ ہے بلٹن روڈ منصوبہ آئیے سرا منفی اثرات کا پائیں یا متاثر بود کنا تو حکومت پاکستان یا ریاست ذمہ داری بازیں جوڑ بود کنا چونکہ مگندے کے بازیں اچھی واقعہ پیش کہاں تو آنی ذمہ داری قبول کرنا نبی چونکہ یہ واقعہ شانگلہ پیش اتکا تو مدستہ کے بازیں صحافی کے ہستاں آنی شدت پسندی ہے حوالہ بازیں تجربہ یا گہری نظر ایر کنا تو آنی کچھ کمی بودتا کہ اگر اما شدت پسند تنظیم کے ہستاں ٹی ٹی پی وغیرہ ذمہ داری قبول نہ کوتا تو ای عرش کے ہستاں شانہ اما فری لانس جہادی کت کنا یا ملوث بود کنا پرچہ مگندے کے ای حوالہ چائنا اور پاکستان ریلیشن تعلقات کے ہستاں اس منفی اثرات ات کنا مردار چاروں کو میدان کا مراک شواد پاس اللہ سے بودتا ہوں الطاب بلوچ رضا بھی دیے اللہ باوٹے